Bai, hau pakaixo danoi, ongi etorri danka elkartiak antolatu daben ekimen berri honetara. Koloriak, jantzixak eta moda izango da protagonista gaurko honetan, seminarisoko taulagain honetan. Atzo baina, hemen bertan beste kontzertu bat ikusteko aukera izan ginoan, El Malik egon zan, Senegaleko doinuak ekartzen. Gaur esan bezala protagonista koloriak eta moda izango da, eta bihar, hor herriko plazan, San Martin plazan, herriko kulturalistasuna izpitxo batzuk dastatzeko eta probatzeko aukera izango dugu. Herritxar ezberdinak beraien jatorrizko horrizetako jakixak prestatuko dituztelako. Baina, gozatu, usaindu, dastatu, ikustiaz gain, proposatu nahi dutzuet ekimen guzti hauen atzian dagoen helburuan bebai fokua jartzia. Hasieratik, danka elkartiak azaldu zoan zizan bere helburua, Zubixak eraikitzia. Zubixak eraikitzia herri ezberdinen artean, Dionguar eta Bergara, edo Senegal eta Euskal Herria. Eta Zubixan erotz bakoitzean bebai eragitea. Eragiten dago Dionguarren, proiektu mordo batekin, eta eragiten dago bebai Bergaran. Bergaran hainbat eta hainbat proiektu aurrera eramanez. Baina, igual txapak alde batera lagatzen lako ditugu, eta danka elkarteko aurren kolekzioa ikusiko dugu, iruditzen bajatzue? Ea ba, musika bizkat eta kolekzioa aurrera. C'est le bonheur. Chez Mama Africa. Chez Mama Africa. C'est là-bas que j'aime aller. Maman dit toujours la vérité. Son rire fait fuir les sombres nuages. Dieu, à ce qu'il paraît, aurait fait l'homme à son image. Chez Mama Africa. Chez Mama Africa. Chez Mama Africa. Chez Mama Africa. C'est là-bas que j'aime aller. Son cœur ne connaît pas de frontières. Chez elle, on peut danser pieds nus en regardant vers la mer. Il y a en elle 10 000 couleurs. Le soleil et la terre s'invitent chez elle, c'est le bonheur. Chez Mama Africa. Chez Mama Africa. Zenbat kolore, zenbat irribarre, moda desfile baten. Egize esan, eta etortzen dutzuet, nik modan inguruan ez dutela ideipez. Eta gaina egize esan dutzuet, niko kritiko naizela gaur egungo moda ereduakin eta erropen atzian dagoen mundu horrekin. Nik uste dut, geixo biheratu beharko ginukela jantzixak nun, zela eta zeinekin dadaren, erosi aurretik. Orduan ez dakite benetan izen pertsona proposa olako desfile bat aurkezteko. Baina gaurkua ez da desfile normal bat. Gaurkua beste zerbait da, beste
beste mezu batekin doia gaurko moda desfile hau. Honegaitxik, aurkeztu nahi dutzuet, beste erropa modu bat. Eta HH Paradise, Gasteiztik datorren proiektuan erropak ikusiko ditugu, ondo iruditzen bajatzue. Venga, musika eta HH Paradise. Je me lamente pas sur mon sort, on récolte ce que l'on sème. Je sais qu'elle surjoue de son corps, elle aime figurer sur le devant de la scène. Baby, donne-moi encore tes mains trop, je te vois comme un arc-en-ciel. Ce soir on s'envoie valser, m'accorderas-tu cette danse? Tout seul dans le carrousel, pourtant c'est pas l'envie qui manque. Je t'ai donné tout ce que j'avais, mais tout ce que je propose reste insuffisant. Oh, les années ont passé, pour moi tu restes toujours la plus séduisante. Ton thriller finit pas seul, bébé. Je serai pas qu'un figurant, toi et moi c'est une évidence. C'est pour la vie, il en faut peu pour qu'on s'amuse. Je te ferai danser toute la nuit, ton visage éclairé par la lune. Je te prendrai jamais pour acquise. T'étais là quand j'étais sur les ruines, bébé t'étais là, t'étais là. J'ai donné tout ce que j'avais, mais tout ce que je propose reste insuffisant. Les années ont passé, pour moi tu restes toujours la plus séduisante. Ton thriller finit pas seul, bébé. Je serai pas qu'un figurant, toi et moi c'est une évidence. A ver. Bai. Bueno, HH Paradise, hemen dauzko hint eta Hashar. Bai, ondo esan da, Hashar, vale. Hartu zuen mikrofonoa nahi badozue. Bueno, aurkeztu dozue zuen kolekzioa, habéis presentado vuestra colección. Queremos saber un poco, nahi du jakitea, zer dan HH Paradise, ¿qué es HH Paradise? Vale, pues egunon, Arratsaldeon, me llamo Hajar, se llama Hint, somos dos jóvenes de 23 y 24 años. Estamos aquí para presentaros nuestra colección de primavera-verano y nuestro nombre, HH Paradise, es de nuestras dos iniciales y Paradise significa paraíso en inglés, que por eso nuestra tienda es del paraíso para la gente de ropa elegante, modesta, para ir cómodo y a la misma vez elegante. Ahí. Y obviamente es para todas las culturas y bueno, estamos aquí para darnos de conocer más y estamos encantadísimas de conoceros. Y muchísimas gracias por esta gran experiencia. Vale. ¿Cuánto tiempo lleváis con el proyecto? Llevamos 6 meses, o sea, poco tiempo. Nos hemos lanzado a la piscina y espero que bueno, nos estemos en la altura. Oso ondo, eskerrik asko txaloa beraiei eta suerte ona. Bueno, eta esan dutzu gaurkoa dala desfile bat, dala erropak izango dela protagonista, koloreak, baina sorpresak badare. Eta sorpresa horietakoa da, dantza. Ez da egite dantza ikuskizun bat ikusten nahi duzue? Afrika Bibeseko deituko dutzeu igotzeko, eta ez da gitaren behian edo goizan datozten, nundi datozten, mea dantza pixkat egiteko. Txaloa beraiei, hau pasuek. Ez da gizeinek ingo daben berba? Zuk, oso ondo. Bueno, Afrika Bibes, ikusten dutzu hemen prest dantzarako, kontoko eskuzuen nundi zatozten eta zer dan Afrika Bibes? Bai.
Bilbotik gatoz, eta, bueno, saiatuko naiz euskaraz hitz egiten, baina ez dakit. Eskertuko duzu, baina lasai Saiatuko urtetzen naiz. dara. Gure proiektua African Vives Dance deitzen da. Bai. 2 urte... llevamos 2 años, más o menos. Oso, ¿no? Y bueno, pues el grupo está compuesto por este chico que se llama Abdul, que es de Costa de Marfil, Ali de Ecuador, DiCaprio de Togo, y mis orígenes son marroquíes. Entonces, pues es así un poco popurrí y hoy identifica el día, ¿no? Que celebramos. Kulturaniztasuna dantzara ekarrita. Bai. Oso ondo, nik mikroak kenduko dut, eta dantza estenatokia zuena da. Animo. Oso ondo. Mikrobila. Ez nitxuan tokatzen. A ver, senator. DJ, come on, DJ, play the song, DJ. Toma, 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 toma. Presento la colección, luego sales tú. Check this out. Il va prendre la couronne, c'est Mali ou c'est Burkina. Il va prendre la couronne, Algérie ou Tunisie. Il va porter la couronne, Nigeria ou Cameroun. Ce qui est sûr, on est des frères, que le meilleur gagne. Descends, maman, descends, remonte, papa, remonte, descends, maman, remonte. Abizo escuchada, upeti ganela ainuba, asangalange golova, apolite, atata, angena, sharpshooter, apresa, usobuya, upeti raifa kiambiwa, asa. Hello Monica, can you come over? Make it chop love and tuna. I want you here, don't send me your tuna. I don't mind that Uber driver, I go feed by that Uber. Oh my girl, party me Monica. Make me your baby, and I go make you my lady all night long. Party me Monica, make me your baby, and I go make you my lady all night long. Party me Monica, yeah, 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 yeah. Party me Monica, yeah, 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 yeah. Party me Monica. Hey, 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 hey. Aí não, vou começar a acelerar. É pra começar a acelerar.
Já sabe. Eu bravo. Tá acontecendo, se mexe muito. Tá acontecendo, se mexe. Tá acontecendo, se mexe muito. Tá acontecendo, se mexe. Pisa, 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 monenga, pisa, 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 monenga vai. Tá acontecendo, se mexe muito. Tá acontecendo, se mexe. Tá acontecendo, se mexe muito. Tá acontecendo, se mexe. Pisa, 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 monenga, pisa, 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 monenga. Bueno, eta aurrera egiten dugu, esalako inbidizia, esalako dantzak egitea. Danka-danka elkartea da, danok ezagutzen du Bergara, eta nik uste Euskal Herri guztian bebai ezagutzen dela elkartea egiten den lana. Esan bezala, Zubisa eraikiz, Senegal eta Euskal Herria, edo Dionguar eta Bergaran artean. Baina Euskal Herri barrena badare beste hainbat elkarte, beste zubigintza batzuk, beste zubi batzuk ere egiten da biztenak, ez? Eta horietakoa da Nobizi elkartea. Nobizi elkarteak Togo eta Euskal Herrian arteko zubi hori eraikitzen egiten daulana, eta proiektu ezberdina dauzka martxan. Bihar, guardiko orduaetan, hemen Masa Martin plazan, ekimenan baitxan, eukiko dugu aukera bertako dantzak ikusteko, Togoko dantzak ikusteko. Baina dantzez gain, badauke bebai moda proiektu bat, erropak egiteko proiektu bat. Eta gaur, hemen, oraintxe bertan, hoixen ikusiko dugu. Togoko Nobizi elkarteak, Zubisa eraikitzen den elkarte horrek, badaukan kolekzioa. Txaula berai, da musika bizkatekin aurrera. Hau pasue. Vivo
Bueno, ikusi duzuen, Nobizi elkartean, kolekzioa, arropa kolekzioa. Gurekin Tete dago, Tete Nobizi elkarteko kide da. Eta baliatu nahi dugu, behin etorri dela ona, jakiteko pixkat zer lan egiten hemen. Bueno, Tete, Nobizi elkartea, ¿nos cuentas un poco lo que es y qué es lo que hacéis? Buenas tardes a todos y a todas. Nobizi elkartea es una asociación que es una asociación mixta, que es fraternidad entre Togo y Euskadi. Entonces, como está su nombre, pues la junta directiva está formado por gente de Euskadi y de Togo. Y llevamos desde hace 2014 trabajando para promover la integración y la inclusión social de las personas africanas en Euskadi. ¿Qué tipo de proyectos tenéis aparte del proyecto de integración? ¿Tenéis alguno más en marcha? Desde Nobizi tenemos en la oficina un programa anual para la gente recién llegado, que es hacemos clase de castellano, hacemos acompañamiento y asesoramiento a la gente para que obtenga su permiso de residencia, su empadronamiento, hacemos formaciones sobre resolución de conflictos interculturales, para promover una buena convivencia entre la gente inmigrante y las personas vascas. Y también a través de actividades como danza, moda, promovemos, hacemos un proyecto de sensibilización para sensibilizar la población vasca para que sea una población más acogedora y más inclusiva. Muchas gracias. Eta bihar eukiko da aukera, togoko dantzak ikusteko bai, elkarteko dantzak ikusteko hemen San Martín Plaza. Mañana tenéis... Y eso, mañana vamos a presentar los bailes típicos de África con tambores que son un poco conocidos aquí en Europa, que usamos para promover también sus usos. Y como lo podéis ver, la moda también es un proyecto dentro de Nobizi elkartea que llamamos Nobizi Moda, que está impulsado por dos chicos de Togo que son recién llegados y estaba trabajando desde Togo como modistas y aquí, bueno, aún no tienen todavía la residencia legal aquí, pero están trabajando a través de la moda para incluirse en la sociedad. Oso ondo, eskerrik asko, Tete, txaloa beraiei. Eta hainbeste dantzana... Horrenbeste dantzana hitzein, nik uste dut dantza pixkat gehiago ikusteko goa piztu jakula. Ez dakit, deituko dut berriro Afrikan bibeseko, beste dantza pixkat ditzen dozkuen. Bai, venga, dantza pixkat. Ea, ez dakit dute bizten nundaren. Hemen dare. Txalo bat. Ez dut hori ikusten. Who's the musician? Fato. Who's the technician? Who's the producer? We dey do bad things for good reasons, you know. I know you know. And we dey do good things for bad reasons, you know. I know you know. We no keep passing, we no keep malice. Yeah, we just wanna have some fun tonight. We are the happy people. We are the world. I day with you. Location, can you location to me? When I day with you. Location, can you location to me? When I shoot
son los hijos. Te brinda pecho y te balas en pilón. Tata batalla, suelta por de puto. Aning niggas deep a los ojos. Now we young, que no nos. Aning niggas deep a los ojos. Now we young, que no nos. Aning niggas deep a los ojos. Now we young, que no nos. Aning niggas deep a los ojos. Now we young, que no nos. Que no nos, que no nos. The man we go do you better. Olowo to no dollar. The king mama meta. Sexy jola Gina later. I'ma how they feel your style when you break your back for me. Free me, you know easy. This thing plenty, check it easy. Plenty money for my baby. Make I know where you want see me, baby. They come easy. This thing plenty, check it easy. Plenty money for my duffel bag. Make I know where you want see me. Kilometers. I don't come kilometers. I don't walk that many kilometers. Learn from the teacher. I don't take for the game, she no pitas. I decide bad mind from a distance. Not this sweet, I be all on my pitas. Oh, Doguni Misha, show you the confirm for your speaker. This time I call chopsticks for assistance. Show we they blow your mind, Afghanistan. Kilometers. I don't come kilometers. I don't walk that many kilometers. Learn from the teacher. I don't take for the game, she no pitas. I decide bad mind from a distance. Not this sweet, I be all on my pitas. When you come, make I give you the gist. When's the last time somebody did it like this? Too much ice on my bumper clap wrist. That's why everybody hating on me like Chris. Kilometers. I don't come kilometers. I don't walk that many kilometers. People think I be Johnny, just come. Like I just got rich, like my money just come. Send them back to where they come from. For talking like the product of a torn condom. Southside no come from, me no care, my brother. One side, sit down for one chair, my brother. Come try, me will make you disappear, my brother. Long time it takes to reach here, my brother. Kilometers. I don't come kilometers. I don't walk that many kilometers. Learn from the teacher. I don't take for the game, she no pitas. I decide bad mind from a distance. Not this sweet, I be all on my pitas. African Bides. Osondo, eskerrik asko, banoi. Eskerrik asko. Ai, mikrofonoa, itxoin. A ver, mikrofono bat. Bueno, zer moduz? Sí, hola, buenas. ¿Qué tal? Bien. Ai, ondo aurkeztuta? Dile castellano, no entiende. ¿Qué tal? ¿Habéis presentado Sí, bien bien. este proyecto? ¿Bien? Sí, soy Abdul, soy de Costa de Marfil y el proyecto se llama African Vibes,
¿vale? Y estamos hace ahora 2 años y somos profesores de baile, damos clases de baile de afro en Bilbao, Santander, Victoria. Nos movemos un poco, ¿vale? Y el proyecto es enseñar los pasos afro, todo lo que es afrodance, ¿vale? Y es como un poco compartir a través del baile, como decir, eso es. Eso, no. Eskerrik asko, txalo beraiei, mi esker, eta animo, suerte on! Bueno, kulturartekotasuna eta kulturanistasuna dantzen bitxartez, Afrikan bidez. Danka elkartia daukan, azkenengo urtetan, ukidaren beste proiektua da kulturartekotasuna modan. Eta azkenengo urtietan, gure jantzixak, eta Bergarako herritxar askon jantzixak, zinpristinu die, Senegaleko oialekin, Senegaleko koloreekin, eta moda hori bai, pixkat, geure egin dugu, ez? Aurtengo hontan bai, beste kolekzio bat aurkeztuko daudan Danka elkartiak, naiz eta aurtengoan oial guztiak eta jantzi guztiak etorri dien Senegaletik. Jan Gal diseinatzaileak eta artisaoak inditu erropak, eta gaur hemen, ontzen, kolekzio hori ikusteko aukera izango duzue. Musika eta aurrera! Don't sleep, wake up. Collect your money. Wake up. Collect your money. Wake up. Tera, go get the moolah. Wake up. Bonito kala. Kala konya la wadila. Don't walk, you don't try. You supposed to be jai. Kilo come, you come, person matter, person we don't mind. Boy, when I land softly on the sofa floor. So far so good, Koni Bajo, let me see you. Oh lo lo lo, let me see you. Oh lo lo lo, Bukao, let me see you de Buga. Oh lo lo lo, let me see you. Oh lo lo lo, Bukao, let me see you de Buga. Oh lo lo lo, let me see you. Oh lo lo lo, Bukao, let me see you de Buga. Oh lo lo lo, let me see you. Oh lo lo lo, Bukao, let me see you de Buga. Better, go get the dollar. Wake up. Don't walk, don't try. Supposed to be high. Kilo go on, chef water. They feel when I'm mad. When I land so free on a sofa floor. So far so good. Koni Bajo, let me see you. Oh lo lo lo, let me see you. Oh lo lo lo, Bukao, let me see you de Buga. Oh lo lo lo, let me see you. Oh lo lo lo, Bukao, let me see you de Buga. Oh lo lo lo, let me see you. Oh lo lo lo, Bukao, let me see you de Buga. Oh lo lo lo, let me see you. Oh lo lo lo, Bukao, let me see you. You don't walk, you don't try. You supposed to the vibe. Beat me on the bed. You don't walk, you don't try. You supposed to the vibe. Another banger. Baby, calm down. Yo, this your body, it puts in my heart for lockdown, oh lockdown. Yo, you sweet life, phantom. If
If I tell you say I love you, no day for me, young girl. Oh, young girl. No, tell me no, 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 no. Oh, 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 oh. Baby, gon' give me your lo, 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 lo. Oh, 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 oh. You got me like whoa, 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 whoa. Shawty gon' give me your lo, 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 lo. Oh, 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 oh. I see this fine girl from my party, she wear yellow. Every other girl they do too much, but this girl mellow. Now in my divine situation, I go use they tell I'm mellow. Finally I find way to talk to the girl, but she ain't no one follow. Who you gonna phone for one? When you know I come for one, then I start to feel a bum bum one. But she dey give me small small one. I know, say she sabi pass it down one one. But she feeling insecure, cause her friends could they come my light ring go on. Could they come my light ring go on. Baby, calm down, calm down. Yo, this your body, it puts in my heart for lockdown, oh lockdown. Yo, you sweet life, phantom, phantom. If I tell you say I love you, no day for me, young girl, oh young girl. No, tell me no, 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 oh, 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 oh. Baby, gon' give me your lo, 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 oh, 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 oh. You got me like whoa, 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 whoa. Shawty gon' give me your lo, 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 oh, 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 oh. As I reach my house, I see me got a small wall. As me I wake up, now she did my mind don't walk. Then one day two, one of you folk go was. Now so me I go down, see me willing go up. As I start to the tell her, you know my heart it is. Baby girl, if you leave me, I don't go love again. Because you get many girls we put my heart for bed. Baby, you feel my pain. Baby, calm down. Calm down, yo, this your body, it puts in my heart for lockdown, oh lockdown. Yo, you sweet life, phantom, phantom. If I tell you say I love you, no day for me, young girl, oh young girl. No, tell me no, 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 oh, 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 oh. Baby, gon' give me your lo, 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 oh, 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 oh. You got me like whoa, 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 whoa. Give me your lo 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 wo 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 wo. Zenbat kolore eta zenbat modelo eder hemen taula gainean. Hau pasuek. Izan da profesionala desfilia. Bueno, nahiko neban ja kalen inguruan zerbait gixo jakin, eta horretarako Mamadui deitu bijat. Aber, dankadankako ordezkari gisa igotzen da nona gora. Ez da inun dago, nego goixen, nego behian. Hemen dago? Hau bas. Bueno, kultura arteko tasuna modan esan bezala danka elkarteko beste lanildo bat, azkenengo urtetan martxen eukida bena. Aurtengo hontan, Mamadu, Jack Gal, kontoko eskuru nor dan Jack Gal? Bueno, eskerrik asko eterogazatik. Bueno, aurten, joazen urtean, bergara egingo arropak eta denak isa, txalo bat mesere. Eta urten, Senegaletik egingo arropak, benetan ja galda, tipo enpresa txiki bat, eta gube bai pulsatzen bizkat, horregatik urten, Senegaletik handik ekarri dozue. Hori da, bai. Errez izen da ekartzea oial guztiak handik, hala aventura. Aventura gisa, bai. Kadar ez da marka, baina, arropa txukun plastikoakin, eta,
Pentsatzen dugu marka angisa da, baina marka nazionala da. Oso ondo, bueno, hoxen aurtengo berrikuntza, kulturak modan, proiektuan. Eskerrik asko. Oso ondo, hemen ikusten dut, darela... Bai, hon ja bukaiera, goiaz mamseakin, eta, bueno, etorri da hobe bai dantzarakin jadin bai. Oso ondo. Eta, bueno, oso bazear egin gogo, bueno, mobitxu bizkartxalak. Bai, ez da gitak izuen zer dan griot bat, griot bat zer dan? Bai, bueno, Senegal griot da, tipo, bueno, gitano, gauzak, ez? Kultura transmititzeko, ipuinak, kondairak transmititzeko ardura daukan pertsona, esaten da. Ez bakarri Senegalen, beste hainbat kulturetan ere bai, ez da, Afrikako kultura ezberdinetan. Eta, hoxen, bergaran badaukogu griot bat, Mamsek. Eta, bai. Orduan, ondo iruditzen bakatzue, gaurko jaialdi saia amaiera emango dutzau Mansekin. Eskerrik asko. Eskerrik asko banoi etortzearen, eskerrik asko banoi salau betetzearen, seminarizio betetzearen, eta jarraitzu dugun danon artean, zubixak eraikitzen bai herri ezberdin artean, eta baita pertsonon artean bai, gertu dauzko eta zubixak eraikitzeko aitzakiak. Eskerrik asko eta Manse, venga!
Oso ondo, eskerrik asko, Montxe. Esker. Azkeneko kontutxo bat, Gustavo Limo. Azkeneko kontutxo bat, Gustavo jatzu hemen ikusitzu zuen erropak eta nebalimu zuek urtuotik ikustia, ero baten bat erostia, ointxen hau bukatuta gero, hortxe irala kalian ongo diela salgai. Bale, jarriko itxugula. Bueno, eskerrik asko. Listos, eh? Bueno, eskerrik asko, eta ondo segi, mi esker. Hori da, gur. Bai, esan dut, bai.